Rero turi mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali. Ni umuhanda. Inzu nje kubereka agahanda kajeho ni aka ngaka. Kandi ko gahanda kaje kuri iyo nzu. Aka ni agahanda kaza kuri iyo nzu rero gakomeje. Iki rero ni igikari cya mbere ka gahanda ngaka. Iyi ni inzu, iki ni igikari cya mbere. Inzu rero tuje kureba iyi inzu rero ngiyi kandi nje mu gikari cyayo. Mu gikari harimo indi nzu, iyi ni icyuma na salo. Igikari cya ya nzu nini ngiki, urabona ko hari isanzuye. Iyi rero ni indi shamburete, urabona ko ni indi shamburete, urabona ko ifite igikari kigari, ifite ubuso burenga 400. Iki ni tuwarete n'igikoni, tuwarete na dushe. Aka nako ni agashamburete. Ubwo rero uwo wayikunze miliyoni 18 zonyine.